Bakunzi ba Master TV twongeye kubasuhuza mwese aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru y'ibivugwa hirya no hino ku isi. Tukaba tugusaba niba utarakora subscribe kuba wayikora kuri Master TV kugira ngo uzobasha kubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Tukaba tunenga abantu badakora subscribe. Nukuri subscribe nta megijana muri telefone yawe, nta muriro imara muri telefone. Rero ukanze kuri subscribe, iyo ni inkunga ikomeye ubuhaye undi muntu. Tunashimira ababikoze rwose muri abagaciro kuri twebwe. Muri iki cyumweru gishize twabonye amasubscriber menshi cyane, mwarakoze, turabashimiye, muri abantu b'ingenzi. Ikindi tubasaba kuzamukoresha commentaire aho twibeshe cyangwa se aho tutagoroye ibintu, cyangwa munadushimire mutwereke ko turi kumwe. Nabyo ni ingirakamaro kuri twebwe, bitwereka ko audience yacu idukurikira. Rero amakuru y'uyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 turaza kuyahera mu mujyi wa Uvira, dukomeze mu misozi miremire y'Umurenge, nyuma n'ubundi turaza kuyarangiriza muri y'amajyaruguru mu mujyi wa Goma. Rero Uvira nkuko twakomeje tubibabwira, hakomeje gucurirwa imigambi myinshi itandukanye, aho bakomeje guhamagara abazalendo bari muri uno mujyi wa Uvira nyuma yo gukomeza gutera umutekano muke. Leta igashaka kubirukanamo, byaje kubabera ingorabahizi, byarabananiye. Nyuma yo kubananira, ubu bakaba bakoresheje indi systeme nsha, ubwo batangiye kubaheza amafaranga menshi cyane, batangira kubatuma bababwira ko bagiye kubadeployer muri ho plateau ya Uvira ngo baje kurasa umwanzi. Ibi dore ko babikoresheje muri Fizi, aho naho bari bamaze iminsi myinshi FARDC na Bazalendo bahanganye cyane. Nyuma yo guhemba Bazalendo, babatumye mu gace ka za Gitumba, aho babategetse ko bagenda bakaja gutera irembo rya Kabingo ari ryo za Rugezi. Niyo yiramirwano mwari mumaze iminsi mwumva, ni ibitero bitanu bamaze kugaba muri karagace. Ibyo byakozwe na FARDC yakoraga mu mujyi wa Baraka kuko ufatanye na bashefu babo bakorera mu mujyi wa Kinshasa, batanga amafaranga bayaheza Bazalendo ngo gushaka bazoguma babona ayo mafaranga, nuko bagenda bakereka bashefu babo ko bari ku ntambara. Rero iyi systeme nayo niyo bataye koresha mu mujyi wa Uvira, ubwo Bazalendo baha amafaranga y'umurengera, babategeka ko bazamuka bakaja gutera mu misozi miremire ikikije Uvira. Reka twibutse abadukurikiye ko iyo tuvuze ngo bahanguwe cyangwa se bagiye gutera mu misozi ya Uvira, aho ni Murenge baberekeza za Rurambo, Kageregere, ndetse abandi bakazamuka inzira yose ya Fizi barenga kwa Murima, bakomeza baje gutera ibice bya za Gakenke na za Muriza, inkengero yose ya Minembwe. Gusa kugeza aya masaha ni nkaho abazalendo n'ubundi bataremera kuba basubira kongera kuzamuka imisozi miremire, kuko baramaze igihe kirekire bayigwaniramo. Imyaka yari imaze kuba imyaka irenga 5, aho bari bahanganye n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge aribo twirwaneho, bagasa nkaho baneshejwe kuri none. Naho kandi nubwo babahatira gusubirayo, ibo ntibabishaka, nkuko bazi ko n'ubundi urwo rugamba bagiyeho nubwo kutakarizaho gusa batazigera n'umunsi n'umwe birukana twirwaneho muri kariya gace. Rero nuko byifashe. Gusa Uvira nayo n'ubundi ikomeje n'ubundi kugaragaramo umwuka mubi cyane, aho Bazalendo bakomeje kukunyanyasa abantu cyangwa se kunyaga abantu. Nta muntu ukijana telefone ya smartphone, izo bagenza kwita muri Kongo telefone za Android, urayijana wahura n'Abazalendo bakayigukuraho, wagira ngo uranavuga barakurasa kuko ibo nta mategeko abahana, dore ko bemerewe na Perezida Kisegeti abaheza uburenganzira bwo kuba bakwinjira mu mijyi yose iri muri kino gihugu, uretse gusa mu mujyi wa Kinshasa no badafite uburenganzira bwo kuba bahagera. Gusa naho nubwo bimeze gutyo, abakuru babo ntibasiba kujayo mu nama zibahuza na leta.
Amakuru yacu tuyakomereze mu misozi miremire y'Umurenge. Uyu munsi wa none bakaba babyutse neza mu marembo yose, Biraro Mbiri, Rwitsankuku, Mikenke, Marunde. Aho ngaho ni muri Mikenke hose babashije kubyuka neza kugeza amasaha nta sasu riravuga. Ukamanuka ukikaza Karingi hose ubu inka zirabyukiriye nta kibazo kihari. Ukazamuka za Rubemba babyutse neza, ugatambika za Karongi nabo ni amahoro. Gakenke yose babyutse neza, muri za Karege nabo babyutse neza. Ugakomeza Timzangoma babyutse neza, ugakomeza za Rugezi babyutse neza, ukamanuka za Kabanju, za Biziba, ku Gipimo, aho hose babyutse neza. Kwirumba mu marango yose ya Monyi, ya Masha, ugakomeza hose babyutse neza. Za Gahwera barakinguye, ukamanukika za Rubanda. Minembwe agace kose kabyutse neza, gusa umwanzi ntabwo ari kure kuko n'uyu munsi wa none ubakurikirana ku Byombo. Mayimayi iri za Nyabibuye ikomeje kwimukoza cyane, ivuga ko ifite kuza kugaba igitero kandi mu irembo rya Gahwera. Gusa twirwaneho iri maso, isaha iri yose babasha kugera hariya n'ubundi bakubitwa nk'ibisanzwe. Amakuru yacu reka tuze kuyakomereza mu mujyi wa Goma, havugwa igisa n'amahoro nyuma y'amarorerwa abazalendo bakoze yo kugenda bica abantu mu mazu. Uheruka bakaba barishe abantu 3 bo mu bwoko bw'Abanyamurenge ubwo babasangaga mu nzu batuyemo amasaha y'ijoro bakabasha kubica. Gusa abakoze aya mabi bose barafashwe, abandi baricwa, na nyuma yabwo umusako warakomeje mu mujyi wa Goma mu makaritiye amwe namwe. Reka twibutsa abantu ko iyi misako yafatiwemo abantu bitwa ko ari interahamwe cyangwa se FDLR zahunze zise zikoze jenoside mu Rwanda, zafatiwe ku bwinshi muri no mujyi wa Goma. Haza gufatwa n'abazalendo kuko byagiye bica ku binyamakuru byinshi cyane mwagiye mubibona. Kugeza ubu umujyi wa Goma nyuma y'ayo marorerwa ubu ni nkaho hari agahengwe, hameze neza, amasasa amaze 2 atumvikana mu mujyi wose wa Goma. Rero nayo makuru twara tubafitiye kuri no munsi wa none, tukaba twabasaba kuba mwakora subscribe kuri no channel, ndetse nawe tureba buri gihe cyose utarayikora yikore, ndetse uzodufasha no kuba wakora share cyangwa se sharing kugira ngo n'abandi bantu bazobabasha kubona ibiganiro tunyuza hanga. Murakoze, mwari kumwe na Master